Chung Chungs television zona ba magoita thonri we asai banjai bu zengru na chaku tingpunai timik local Delhi chamche the TAMENGLONG Times katni the People's Chronicle tong kabisu mi cham magoi na khang pai da lo ne cham dam ba mai gai khang tholiu phok mai Railyang Mikha the People's Chronicle tong kabisu mi cham ko kum hilawe tribal MLA goita Kanyuton District Council election hai katu melung kho su khang sakan melung ko chai Hill Area Committee tong recommendation hai lagan khang sakan the khatni Congress rina BJP to government anti-tribal to na kaukante. Churachandpur district ko hai suicide case hai ran kunaba me to na chamrui titaye. Kum 1948 banjai bu zengru na tacha nung hai Railyang mai assembly session ne ko me zengru na luan reksanai na pungu tak mai suna kamung lang pak na takai kante. Tingkum pungu na mai ngana rina kapai khatni tingkum akhat makai Namai kakai nata takrak me zeng rina yimnam khunau mamang lekai khau dui kho dakai ba mai khau rina kalokan the Ziribam Higher Secondary khau hai incham na nunrina Kanyutong demand team up with zeng rina school seal slokan the The TAMENGLONG Times on headlines Chief Minister and Biren Singh da kabam khau rina lagan kang BJP tong MLA runa kathum rina Prime Minister Narendra Modi khang memorandum tikan the Tamai subdivision Bangkoba mai nalong nam mai pawang tang khai bau pa mai tingkum tamru na kathum ta dolanai tai razaw khang nam mai nunrina impai inrek rikasya mai tulan kho rui parent district thang ponta kanthe tu mai cham hai pau cham chang bau pa mai president nalong youth club president rina sai daw kanthe Dolanai tai Israel Defense Force rina Hamas tong kapi Yaya Sinwar ta Gaza Southern Strip operation kau suloi kanthe Sinwar ta suloi kamai hai Palestinian territory ko hai ri loi ni mai kong ka hau bai the khani Israel hostage ta paloda khangthe tu na Israel tong Prime Minister Benjamin Netanyahu rui sakanthe Thauba multi-purpose project Mapitel Dam Rikabil local mai nun khang rehabilitation khani resettlement khang Memorandum of Agreement signed Sukantong Dite meet a right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 Bangkote. Kabang takai mesuna mai goina khang sports ang chamni pain daw lo ne first test match ko Virat Kohli le Sam Faraj Khan kanai tong performance hai hogai si kane New Zealand le akem pukhau 2-3-1 by 3 in 49 overs khani 121 runs ko ngam kante. ZSYCS khadi Jaffa YC Rina Chandel ko taliba mai First Division Football League Jayon Langrang ko ngam ganthe KMAC Archers Rina State Archery Championship ko kapisna ba mai gold medal padai latang ganthe ISL tong match ko Chennai FC Rina 3-2 ko Northeast United ngam lo ganthe Kamisuna mai goina khang ting nai lam ni pa inda lo ni asai banjai bu zeng ru na chaku tong cheng high 28 degrees Celsius to 17 degrees Celsius nai ba me nai mik na 5:17 am to 4:46 pm nai ba me jingbang nian ko ting prai na ye athon tong cheng high 28 degrees Celsius to 18 degrees Celsius nai ba me nai mik na 5:18 am to 4:45 pm nai ba me Asai to ang kabisu me cham tu hau khore nga lote zana ba me goita thon ku the